Sisekwa sikwasithole la khona siyokuthola impendulo namkhana ukuyokwenza isinqumo esiright leso sokujabulisa abantu bakwaMahlangu nabakwasithole ukuthi ekugcineni kwelanga babe nokuthula la khona kuhlangabezana inkinga yomntwana namhlanje sesizokhona ukuthi at least sazi ukuthi ekugcineni kwelanga siphuma kanjani. Sisekwaha abantu lapha nje kwaha A10 sisekwaha A10 asingeneni sokutholuma and then size naye nogogo bangale kwaMahlangu sokhona ukuthola ukuthi hayi egcineni izinto zokuhamba njani asikhambeni sikene ngaphakathi. Uzawufika ngihlubule. Sanibona mama size ku. Ngene gogo. Oh, okay. No, ukuthi singene endaweni. Singene endaweni ke ngaphakathi. Yeah. Awupenda benu wena. Avela uphumra baleni. Yena basendrakeni. Sifikile ke cabanga ukuthi ugogo aphumele ngaphandle ngoba kusekumnyama ngaphakathi angeke sikhona ukungena ngaphakathi cela nimcela avele ngaphakathi upho ele okay cela nisitholele ugogo ke sikhona ukuthola ukuthi ugogo uthini kusibizela yena ngapho sokuba mnyama thina into zethu angeke zibonakale ngaphakathi kumnyama zokuvela singamane sihlale la esitupini abasinikeze ingwelo sihlale esitupini basizobe kumnyama bayafota gogo bayafota unjelize nabantu abafotayo gogo ngapho kuzobe kumnyama ngeke sibonakale phindi bele ikamera yena ngani izoba mnyama ikamera ke sonel sizo ubonakala ngathi vele kuba worried ngomfowenu andifuni ngesingomfowenu nengumntwana lo nimthanda kangani ubaluleke kangani ngisuphele kulo mntwana sisebenzayo akhe khulu mama ngivusela ebusuku sikhipha nemali sithele amapetrol sigijima amaklinika okay so benganankinga ngithatha umamakhe mara nathi but sikhona ukumbona okay mara net umuntu engikwatisa khona angakhambi naye kwenye indoda hayi leyo so ngicabanga ukuthi abantwana ba-rich njani then ngiceda ngenza khulu andiyabanye asiyabuswa vele indawo lesiyabuswa nangithi awuyithemba themba siyabuswa nama ngithembi siyabuswa nama ngithembi mara ithi sinalo ilayiti kabuhlwengi hayi ilayiti etesti sikwazile ukuthi selithole sanibona nto sanibona njani sibongile mama sizela ekhaya hlala wayemisirobheli ifoni engasaphendula amakholo Phela mina bengazi ukuthi ukhuluma nabani mara ngengakhulumi indaba kanjabula mama uyiphendulile umntwana phela umntwana ekhaya mara ujabula umntwana asimntwana apho mntwana kabani umntwana wentombazana yami akuphuma mama Não, você pronto. Tá saindo de actividade lá. Não dá mama, muito sério pronto. basafonela umalume ukhona uPeter ndazi ujabula usumntwana mina iya mara mntwana akho ngoba umntwana umahamba yenza izinto angeze la ekhaya awusamfunza la ekhaya hayi ngiyakula uyazi uyazi ugogo ukuthi ngiyakula ingakho bekakuhlogomelela abakuhlogomela umntwana umntwana mina ugogo wakho ukhona nje manje sengeza izandla nami photela bengisorokile mina unjabula ngithi wathola umntwana into zonke azenzayo kathunywa ngini niyazona yamizwe mina sathuma why kharni ningakasinikeza amafoni number kamama akho ungamemnyonga sesimiza ifana why ningakasinikeza uyeza umalume mina bakaMahlangu ngibazi ngoJabula nogogo kaThando kubantu masesitrikana lena bayale bafoni emkhazana nifona mina bengakhona ukuhamba mara ukuthi la mara sizendaweni wrong no esirong angitsho ngizwa khona uma uyalalela ugogo uthini ulalela uthini
ugogo uthi yena akangeni akusimntwanayo Ngimkhulisile. uthi umkhulisile amuzi ukuthi nakenza izinto akayingeni Akamtsheli. and then uthi begodwa umxotshile uthi umxotshile or ngizwe kuhle or uthi usikhambele unjabule angizange ngimxoshe no usokwazi khambela yeah and then ngabona ukuthi ukhulelwe ngabe uma fika labantu uyagula futhi wow ngizokuphendula mina unjabulo lo ntona intombazana yakhe bebahlala ekhaya okay basuka la ekhaya bakhamba bayehlala la endaweni enye khona la eMathenga okay so ke Ngiyabona ngifuna ukuzwa please ngiyacela ungakulethela abantu la Angilethela ngabantu kwakho. Mina lento engiyenzile ke wrong yeah umzukulu ukhambe namkhambe kakhona khambe songabone vele umzukulu namzukulu angisho namzukulu gogo abantwana labala bonke la ejaradini bezukulu abana angisho ngizwa na uthi umzukulu ukhambile ukhona umthandayo Uyindodana, uyindodana. oyindodana Yeah. uyindodana ngithatha njengendodana ngoba kanabazali ebazongiphendula so ke ngifuna ukuthi sibonisane gogo njengoba akekho umdala ngaphandle kwakho njengoba ungibonisa ukuthi size nonjabulo lekhaya awumfuni mina baba into behlala le no-Ellen ne sasuka la ngendaba zamanzi ukuthi plaga amanzi athatha umntwana ngayihlala naye impahla zakhe uko ngithatha khona ngihlala no-Ellen le mina leyo kuyigoga la ukuthi akayifuni angisayingeni jabulo angisayingeni angiyazikhumelathile ekhoto angisayingeni mara wayini ngakanginikeza amafoni namba kamameli ngesikhathi ngibawa nanjengisaba amanamba niyajika-jika amanamba nakela thandiletha mani mina anginawo amafoni namba kamameli Anjabulo mthasise basosho wedeni wathi unjabulo is-forget. ukuthini Forget wezinto angayazi ukuthi uthatha umntwana ayikho leyo umama wafona wathi nasibo sinodenge indisweni wathi indaba kanjabulo angingeni namhlanje nabamhlawula bezekhaya bekunomali umandla uphuma imali yakhona yadla ngibona imali yazaba angingeni mina indaba kanjabulo basakhona lo uma lompite dance lo khona mhlawumbe uzokusa indaba kanjabulo mama hlanga angifuni sicabane ngawo esicabane ne hayi gogo angifuni sicabane bathi wangipha umntwana ngaphandle kwakhe wena ngaphandle nangoku kwenjabulo umuntu kose simthole ngapha umntwana ngithi wenza naye la hayi angisayingeni manje indaba Hello. yekelani ukubanga umntwana sanibonani mama ungumama umdala siyaphila njani ukhuluma noBhili kuhlelo i-Identical Force yeah size la ekhaya umama okubelethayo and then ngikhamba nabakwamahlangu and then begodi sinomntwana akho unjabulo usibhalele ehlelweni afuna i-access yomntwana afuna ukuthi umntwana azikhulisele yena abe ngehlangothini lakhe so wena mhlambe khiwa kubikela njengombelethi wakhe ngoba besizitshela ukuthi nasiza la siyokuthola wena ngebhadi sithola umama obeletha wena uthi wena ukhona ugogo wakhe yena ngukhokho laka umntwana kanjabulo ngamanye amagama wena nguwe-ke mde usitshela ukuthi naye nje uthini uthi unjabulo is she fit enough ukuthi mhlambe angazikhulisela umntwana yena makafuna umntwana wakhe kungcono bamnikele ngokuthi ukuya le nale kuzoba kumbi ekugcineni yabona uyabona sebeza nakuwe kungcono vele bamnikele umntwana wakhe wena ngifuna ukuzwa ngehlangothini lakho ubudlelwane akitsho umntwana libamlobolile babakhiphile imali ehlawulwa ngitsho ngisho makafuna umntwana mesikini bayamyalela ngoba nami edala ngifuna ukumbona umntwana ndobami bayayala vele angezi vele nakithi yena makafuna umntwana wakhe ngcono bamnikele ngitsho khona umntwana yokuhlala kuphi because ngizwa umamakho uthi yena akamfuni unjabulo uthi unjabulo uzikhambele begoda akafuni ukuzwa next indaba zakanjabulo so ke nabathatha umntwana bamnikeza unjabulo and then bese wena uyakwazi la kuhlala khona unjabulo
angikwazi nginozwathi ngihlala eSiyabuso yena makathatha umntwana lo ngone amlethela kimi mina ngizahlala naye hayi ukuthi akhambe naye ukuhlala naye la yena ahlala khona eningakwazi ngoba akalotsholwa ngisho umuntu phela umntwana lo nikhumbula ukuthi bamlobolile and khabo babakhe banelungelo lokuhlala nomntwana banelungelo lokuba neaccess lo mntwana ngoba bazila zange bayecengale bathize umntwana siyamhlawula so ngamanye amagama boyithola njani access kumntwana wena uhlala eBronghorstspruit and then umntwana bebazitshela ukuthi naka la babuye ukukhipha ihlawula ikhitshwe la kugogo bayikhiphe lapho kugogo wakhe ugogo wakhe yena ke uthi yena akayingena akafuna ukungena indaba zalapho nabakwamahlangu beze la ekhaya bacala ekutheni ukuthi ngilasa khipha khona imali enhlawulo khona so na ugogo athi yena akayingeni nathi sirarekile sithi khanda ugogo sikalandula yonke into uthi ukuthini bemde kube nguye la aselelisa athi no ngoba uHelen abantu unjabulo uhlala endaweni la mina ngingakwazi khona akusingcono umntwana atsha ngapha unjabulo ahlale la ekhaya abe nomntwana bathi bakwamahlangu nabafuna ukumbona or bafuna umntwana bakhona ukumthola ngobuduze ngiyakuzwa na uthi ufuna umntwana nakhe ngitsho ukuthi asikhulumisaneni ukuthi i-access yakhabo baba wethola njani Chiste